列车与月台之间的空隙。Please mind the gap between the train and the platform. 请勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door. Sasabihin mo bigla na ikaw mo susunod, pwede. Yung tayuan natin yung responsibility na anong hawak ko. Pwede車廂內嚴禁飲食，車廂裡嚴禁飲食。Eating or drinking is not allowed on trains. Next station, Hampshire Road.
nasa YouTube 啊。得到有嘅即係疫情下通常嘅難關城市全城係話，有冇啲美有啲最佳嘅新人獎大賞陣。basic na ganun. Ito yung mag-isa. Kasi nagpa-ready ako sa sunod tingin. Please stand back from the train doors. Still beautiful. Please stand back from the doors.请注意，乘客使用扶手电梯的时候，请紧握扶手和照顾同行的小童及长者。谢谢合作。Your attention, please. When using escalators, please hold the handrail and take extra care of children and the elderly. Thank you for your cooperation.
今個月嘅全月通加強版會賣到呢個月嘅7號，而家你仲可以透過 MTR Mobile 手機應用程式購買，咁就既方便又慳時間啦。The monthly Fast Extra for this month is available for purchase until the 7th day of this month. Buy it through the MTR Mobile app and save yourself time and hassle. 請注意，為保持一個安全及舒適嘅環境，乘客每日集後喺車廂內自由飲食。搭扶手電梯嗰陣，最緊要係握扶手，企定定，安全第一。如果覺得身體唔舒服，請搭 lift。為保安全，如有身體不適，請使用升降機。搭扶手電梯嗰陣，最緊要係握扶手，安全第一。最緊要係握扶手，企定定。老友記，安全第一，記住要握扶手。老朋友，注意安全，請站穩扶好。最緊要係握扶手。
請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 請勿靠近幕門，請不要靠近木門。Please stand back from the platform doors. Aku turun ya rawani rene ta. Nanti loh, Mas. Ginseng market lho. Nggak video lho mbok lah kamplong ora nggak video. Oh nyapa? Yang di? Mau beli apa? Di pasar guys. Ke tukang emas jarene. Delok emas giok guys. Nah, Gelang sing iki lho. Gelang bunder aku. Iki to. Ngene iki to. Tapi sing sewilik. udah nyamper ra iki. Mas mongkok guys. Mas mongkok ya. Oh, terus salam.
iki lah. Makanya aja seneng-seneng nek wong Hongkong balik nggawa emas. Masnya kayane kenekan. Harga dirinya ini loh guys. Harga diri. Harga diri tapi kowe tuku kan jancuk. Delok. Wes, siap dipinang. Iki lho, ngisor iki lho tok nggih bandel apik. Tak pikir dekne lho. Tak pikir dekne kok ngodhog-ngodhog nganu ngono. Oke. Sekarang ininya Mickey Mouse nggak perlu ke Disneyland, yang KW ada. Bonekanya. Kucingnya bergerak-gerak. Kok dia nggak mau gerak ini? Apik terahno. Aku senduwe cumane musim adem males nganggo aku. Iki lho apik. Iki mbok gawe nganu. Luaran. Masa? Oh ya wes, ayo metu lekno. Kesel aku. Tapi iki apik ya. Sandalnya Kak, ini. Yo. Wani pargo ning dalan. Nanti HP beli. Cemilannya keripik tempe. Kayak sing Apa? Kondukane mulai yang ngaret. Jollibee menune enak lho Kok cabe kayane? Metu kene lho. Kurang ini.
papan. Aku foto nasi tak embul, ning kene embul. Ndang. Aku mesti ning kono ge. Kono kae. Yo kok ning kene hitungan ketok. Ning ngono tok wae. Nyebrang. Oleh yo, Fatih. Eh. Ya Allah, dibilan-bilani kademen. Demi fotogenik ra.
Ya listrik angel lah. Game siji lho. Iya. Kowe mlaku dhisik apa ning kono golek. Aku tak gawe video 10 menit tok. Ngomongnya piye? My Casey. Sisi. Iya mau Casey ya. Apa ijo sih? Casey ya wong kene jenenge Gaski. Ngayel. Gak percaya ya aku. Ame ko to Maya. Dingin. Go. Tan Kwai Chun Road Garden. The mini garden. Itu dapat nggak tuh anak? Nah, kira ini itu. Di Hongkong ada toko kelontong. Ya. Nggak pakai plastik meh. Apa? Aku tuh iki ya kan di mana waris ya. Heeh, loro 50. Murah lah. Ya murah. Oh iya. Mending iki ya areng Mavana. Resuna. Karo ndek aku wedi nek udan wingi ya. Hola.
Dia ngomong duwe kompor papat. Sapa? Jebrik. Kancane ya, Ceh. Oh, kalah host. Apa? Ora. Aku ngerti wong iki tuh kurung kok. Ping koa. Kok kalah ketok ya tapi nembus bakaran. Oh. Ini yang toko yang ada mbak-mbaknya ya? Ya bukan? Aduh, dingin banget. Ini tangan kalau nggak pakai sarung tangan gigil, oi. The next stop is Mongkok Market Complex. 下一站是旺角街市。請緊握扶手。Please hold the handrail.
雪天一，請小心車門。Please mind the doors。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly。下一站係新年路。Next stop is Phong Ninh Road。Naik lift aja dingin. Một樓 first floor 一樓往下 going down。Di atas jembatan kalau malam ngiung-ngiung kayak gerak-gerak gitu jembatannya. Serem banget ah.
Banyak yang tutup lebaran pertama. Tuh, Maneng juga tutup. Close semua, guys. Sama aja lebaran di Indo sama lebaran di Cina. Kalau hari pertama tuh jarang ada yang buka. Ini juga tutup. Buka apa tutup ini? Oh, udah pisau. Yang nggak pernah ada tutupnya tuh ATM. Yang ditunggu-tunggu. Ini tradisi lebaran. Pasti ada bunga-bunga kayak gini. Mau lebaran, mau Natal. Tuh. Kalau lebaran lebih nggak ada musik. Kalau di Natal tuh lebih ke musiknya. Bunganya keren-keren. Pohon duit, guys. Tuh, duitnya banyak banget. Tadi siang aku lupa mau jalan ke sini.
bentuknya love ya, tapi nggak terlalu jelas. Lagi nggak boleh ke panggung itu biasanya buat duduk-duduk. Oke.